August ni somni le pasari kumsang ni somni pali hania Rainbow Mizo Channel thirdu le ngai thatu te chibai kan buk le thau acheu Kovelin han ngai venron hindona lian tak tak mai panni homek line Kovel mun trang tranga hian boina in tha hazara voin lama po hian China le Japan in kar chu thalo sareng hani to rualin a thalo zual hlea a chan chu Chinese military plane pakhat chu Japanese airspace chunga haron thlok luta a thlolu hun chung hi hun rei tak niloma sela regional tension Asia Pacific regiona atisang thar hle ani Japan media krang ten report an pek dan chuan tun nai chowa hian China hian poisak anei lo tial baka a huang tau tiala Japanese airspace a hian kumtam tak kal ta chunga khan Chinese warplane ho hi an thlok lut ngai lowa tun trum hi avoi khatna ania Chinese indo thona jingami Chinese Y9 reconnaissance plane anti chu nimin tlai khan Japanese van boruak Danjo Island chungzon vela haron thlok kwal hani hetianga Chinese military aircraft Japan van boruak ka hatholu wang hian Japan sarkar chuan thinrim takin hanlungoi lo thu han soya China hian East China Sea lampanga maritime provocation hanei mekline chu ron chun zamin van boruak lampanga kanram security tana hlom takin hanron chea hei hi min vauna kan ngayani hanti Japan chief government spokesperson Yoshimasa Hayashi chuan kan van boruak emo tuipuya mo khomola poni sela ramchunga kan thunai na palzuta dan bo chia hetianga Chinese military te anron chet na reng chu engti kongjong ma pomjam thei anilawa chuwang chuan Japan sarkar chuan kan van boruak te ven himna turin anti airspace incursion measures chu kalpui ngal anidona khomwal tuipuile van boruak te dan bo chia somlawaron lenglut anomani chuan chungmi ta chuan engpo tok sela soisel thei hanei lowang hati Asia Pacific region vel hi haboruak aso sang tharviau maya North Korea state media ta chuan report an pek danin North Korea chuan suicide drone hanti thichil drone hantiang chi drone pok thai tia kanron puanang chi ta kha target rang en chin na in heng drone ta hi han test luk maya ti chuan uile kelang maya in hal han thenom South Korea chuan North Korea military te jet vel dan le hetianga thichil drone han test luk mai hi kanram tan hian a hlom thayam ti uluk takin kanvil rangani anti masatun truma hian helam hi kanthu pui bertur hani lo wangin indona mun lian jok Russo Ukrainian war le Israel indona lampang thlirdai tang Hezbollah hoten Lebanon ramchunga tanga Israel rocket tam tak manga hanon kan huwa khan Iran foreign ministry thupuang tu chuan Israel hlom na le hanin ven na ta chu engma lawa siam hanita Reverence Mission Pubalak na chu engtika nge Iran hian akal puidona khoi muna nge ti te hi uluk taka ngai tu ngai chu ani ta chawani ati missile le rocket roll tam tak te drone tam tak mangin kil frang atangin Israel hi voile khata han pai thutani chuan Israel din mun hi chu athalo veu thaya chuti roll chuan an soyang ngot thi chuan Israel hi zom ngot chi chu alani mi alawa achan chu Israel arsenal anti ral thuam handa khomna huna hian nijathum somni le paruklai mai indona local puito masala IDF te hian bomlian le thokna jok ta chu man hanla nei mu mallawa hei hi mipui tam tak thi na athen thai wangin Israel hian alamang dulawa expert tan hanjir chianna chuan Israel hi chutianga baini chuan air defense system atanga hanka chhuat thin missile ta chu in dai lo na anei nge in harinoma chuwang chuan Israel hian nasatakin atwar thaya chuti rol chuan abeitu ram te hian antor na hi anazok fe donani anti the Jerusalem Post chuan tukin jing lampang atang khan Israel sepai ta chuan Gaza strip chung hun frang tarkatin beipuin thak le ta Iran le haproxy hoten han vauna chu enga ma kan ngai lovet ti niom takin Israel hian aral thuam om khau chi artillery chi frang ta chu Gaza strip chung 6 achlina
Al Rashid Street vela han lu tir tamup mup mai hani helai mun hi Gaza City Gaza khopuya tranga khothang lampang an thenom hnai lok ani report hian an tarlan dan chuan artillery trang hian bom tam tak ka chuania heiwang hian nunna chan pha ta henge moza tanoma mase IDF ta chuan heng mi ta hi firfiak poltane na hinzom na nei le an beisa lom vete ani thu an puang jara mase Hezbollah le Hamas ho noya hinjek lut media almayadin le Safa News ta chuan Israelin hetianga ral thuam om khau tak tak manga hanron beina wang le bom tam tak hanron ka chuawang hian civil mi henge mozatin nunna anchanani anti Iran le Hezbollah te Houthis rebel souten han vauranga wangin Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan nuclear ral thuam nei tura Iranin malak mek na chu titopa medmit vat tur hian Israel hi ain pe ngal thuai hangayani ati kan video kal to lampanga khan Iran hian nuclear ral thuam hi alo nei rangani lo motia rin hlalna lian tak anaya achan chu Israel heti taka achawang hi ania masa nuclear ral thuam ta hi lo siam chok poni sala khovelin an chut zui chiam don wangin Iran hian ates tak tak ngamlawa Israela hian ates thut mayang ti hi han hlau thong ane inremna tana inbiak na lamla chu allo chamzela media rang ten Israelin hein remna hi apoma Philadelphia corridor atangin Israel sipai om ta chu ti tlempo hanrem ti ni tia han puan chu Israel Prime Minister office atangin thu chua hanron siam zuya Philadelphia corridor kan sipai om mek te withdraw titlem tur hian Israelin apom tia puan zar hi thudik lawani tin hanron puang zara hetiang hian inremna tana rotna chi ranga harsatna hantoka kairo khopuya tunkar toblama hian inbiak na hi chunjam le turin Israel le Hamas ayo palaiten inbiak na hanei le dona mase hetiang hi handin mun ani wangin inremna kongjo puitumin ramdang ten thaitop chhuama sela anin kara hian eng inremna ma hi awm don lawani hanti The Jerusalem Post chuan zirchiang tu mithan khattele expert than khatte ngaidan han la khoma heta hian ngaidanin angtlang tak mai pakhat annaya chu Iran le athurol pui firfiak poltein kara hian inrem lo na le thiltum inang lo hawmani hantia hei hi tun thlenga Iran halachet lo chan hania Hezbollah firfiak khote khan Israel ramchunga rocket an kalu le drone an tholu tirkha tam tak nima sela ahuam general chu Azim Lea Hezbollah de facto military chief anti Faud Sukar thina wanga phubalak na tana anthil ti chawnin ashriata Hamas leader Ismail Hania phubalak nai ro chu tunthleng hian ala thleng chuang lawa heng hruai tu pani te phubalatur hian Iran le thurol pui helpol chi rang ten thu chua hanlo siam vek toa mase Hezbollah hian ashan pain an top military commander Faud Sukar phubalak na chu ashan pain an kalpuita tichuan hei hian huam zawle lian zoka Israel ka phubalak an tum ho na chu an thulani ti alan tira tichuan Israelin tun thlenga Hezbollah ho chakna le an theina ati hniam dan ngai tu chuan tun din huna Hezbollah projectile ka chuana mun tam tak preemptive strike lotling taka Israelin anaya wang khan nuaidarle ti chiat ania Iran tana chakna thruinga ber Hezbollah hoten hetianga an chakna nasatak maya an hlota ka wang hian Israel ne na indona lian jok machon thei din huna handing talawani hanti tichuan Hezbollah hote hian heilo po hi harsana dang han nei boka Lebanon ramchunga cheng mipui tam tak jinga Sunni Muslim tam tak anoma chungta chuan Hezbollah thilti le vaukhana thu han soi thin ta chu lungoi lo na lantirin punkhom na mun tam taka an nei boka Israel ne na indona lian jok an machon chuan rampum puin hatur dona wangin heng Muslim thiangzau deuh jok Sunni Muslim anti ta hian Iran le thuihhruai firfiak pol chi rang Shia Muslim hote chet dan hi andu lowa andau dala chu nasatakin tuna hian apung chhauzel boka heiwang hian Lebanon ramchunga harsatna antok ve thaya Israel nen hanin karti chajuala indona lian jok chuatir thaitu thilthan khatta chu ti tlem hret antum ni in ashriatani antibok tichuan Middle East hian Israel threnom ramthan khatte
soni Muslim tamna mun te hania chung te chuan in do na hi han du lawa tuna Iranin a thuihhruai firfiak pol chi hrang tene na chet an tum dan hi do dalin Muslim ramte in mu khom na hmuna po Iran le a thuihhruai firfiak pol te hi in nuk niama film khul turin han lo hriat tir to ni han ti bok ti chuan hetianga war of attrition chungchanga Hezbollah ho te hian poi khoina han nei tlem hret ti chu lo thlir phot mai teang ti chuan hei hi Israel rin dan po hani mai thaya Hamas ho telaka bai pui thak na chu warzokin Israel chuan hakal pui chunjom ta zela the Jerusalem Post hian voin lama report an pek dan chuan Nizan thole ni jing lampanga khan tulkarem bula nursam kema drone tam tak tir chua hania he drone strike awang hian Palestinian Authority Health Ministry chuan mi pangai nunna anchanani ti anpuanga masa Israel military ta chuan hetianga strike anvanai na mun hi tual chunga firfiak polte chet na mun command room ania nunna chanta ta hi civil mi nilovin firfiak polani ti nem nget tu chu Israelin firfiak poltane na in nam hnoina nei han lo man to mitangin thlengton na nikum November tha han kalpuya khan Palestine firfiak poltane na in kung kaina nei hengemozat an lo chhuatowa tichuan Palestine media tan tun truma Israel air strike awanga nunna chanjinga hian Jibril hatelani ti anpung jara ama hi nikum November tha firfiak polne na in zomna nei Hamas hotane na inram na thuthlung han saina wanga Israel tanin atranga han chuani ti anpung jar bok ani heti lai hian the Times of Israel chuan IDF thupuang tu Daniel Hagari thupuan chungchanga mithren khatten ngai thailo le in nialna han nei meka hein dona hian Israelin athil tumber Central War Gold chu mitang te chanchua hini hatia Masa hei hi Prime Minister thupek nena in kalna anaya Benjamin Netanyahu chuan Hamas hote nuaibo vek hi anthil tumani zia voitam tak alo soilang toa chu thil chu IDF spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari hian ha soilang tellawani hanti Masa the Times of Israel chuan hei hi Hagari hian a soilan tumber hanilawa press briefing anaina hian Lebanon khothlang lamatranga Hezbollah hoten Israel hanron baina chungchang le Israel sipaiten preemptive strike anai chungchang te asoi bera Gaza in dona lampo ahoi boka Hamas firfiak pol dona lam hangai tuana sahle boka Israel senior official ten athusaya hian hel anlo nei hi thilpoi takania athusai hian atum berzok chu mi zale pakua tuna hanren mek ta chu chanchuak turin thaito panchua chunjom donani ti asoilanga hein dona Israel goldang te asoilang lo mai chawani anti Gaza Israel sipaiten Hamas hote han baina satak tak lai khan Daniel Hagari hi alar lea Israel media trend khatte point Israel Prime Minister lowam le turani tin ama hi han fakleni ti kanron report toa Thilmak danglam ve tak mai chu Rear Admiral Daniel Hagari hi hunrai tak chung chu trong chuak lowin hom ta deuranga IDF thupuang tu nilo Israel sipai hotulal ber Harji Halevi thupuan kan hutam hle thunga Masa Daniel Hagari ron social tu hi Israel sarkar chunga senior official zinga mi pakhat chawania hei hian omja thui tak chu anei le min handring lo thung ani heti mek lai hian Russia le Ukraine in dona chuan Zualam hapan zela Nizan masalam panga khan Russian sipaiten fighter jet mangin Ukraine ramchung munrang ranga thlipu yang main baipui thak na hanron kalpuya Ukraine me puiten nasatakin an tura tichon kha thila thlen huwa khan nikhatvela ral chautia Russian sipaiten Ukraine ramchunga baipui thak na dang hanron kalpui leta tukin jing lampanga khan air raid siren ti ri kania Tukin dark wallechan ve harik madewa BBC in report anpek dan chuan Ukraine intelligence ten Russian hypersonic missile hankap chuak lai chu anlo man fu baka mass drone antimaya drone rual tam tak mai hanron tir chok bok ani tichuan Ukraine air defense force tachuan rampum khuapin Russian ballistic ral thuam hlom tak tak mangin beina hantok donani ti anpung jarjui ngala tichuan Russian Defense Ministry chuan thuchua hanron siamjui boka Ukraine rampuma power station le akai noi infrastructure te
ka nan long range missile system hengmazat man ania tuipui lamatanga man chi ral thuam hlom tak tak man tel hani bokani ti an puanga heng ral thuam chi sang sang mang hian Kiev khopui te Lviv khopui le Kharkiv te Odessa bial ta chu ka ani thu han puang jar bok ani bompuak laka invent himna turin mipui ta chu lei hnuaya rail station an siama te anom thuap maya BBC chuan Sunday atanga tholani jing thlenga Ukraine rambial chanve haya tamma chu drone le missile manga bei ani wangin mi parukin nunna hanchan toa mitam takin hliam hantur bok ani hanti power infrastructure hachhiata wangin khopui tam tak chu blackout ania power and electricity supply awm lawa chu chuan tuithiang hlimin tur supply chu ati khailak boka mipui ten hei hi antor pha leni hanti bok Kursk biala Ukraine sipaite hanlu ta aso khok na tak chu Ukraine hian adong ngein handring ani ti kha kanron soitoa aso khok hi anasatlia lo hlea in dona in engtiklai poin hunrei tak chung ha chen chil toa hei wang hian mipui ten tom him na tur bunker anei do veka masa chuaya himjok nia han hriat lever thuk tak tak nuaya rail kongle rail station ate mipui tam tak an plan khom boka heng hmuna te han tom himawang hian ramzat ve deuh tho Russian sipai ten hanron nuaina hian nunna chan le liam tur hi an tam lo jok ani anti US President Joe Biden chuan civil mi telaka poi khoina rap thak tak mai thleng hi thilde mom takani tia soin energy an hlo mek siam thale tura tanpuina konga Washington chuan thlop na apezui zel donani hati BBC chuan update anei danin tukin jingatanga Russian sipai ten beipui thlak na hankal puinon lea hian Ukraine civil mi pathumin nunna hanchan le toni ti confirm thei ania heng mi te baka hian nimin thotran tlailam panga Kriveri khopui chunga civilian infrastructure building lian tak mai pakhat chu Russian sipai ten an boma wangin kangmai na satak mai hachuaka heta hian mi panhin nunna an lo chan towa mi engemazat chin hriat lowin anom zui boka tichon Zaporizhia region lampanga po regional administration head Ivan Fedorov chuan Zaporizhia khopuya mi pakhatin nunna achanani ti apuang boka mipa pakhat le meichia pakhatin Russian sipai te bompu ka wangin hliamna tak antur bokani ti apuang jarbok Zaporizhia bial chunga tual chung thunai tu thren khat ta chuan report an pek danin dorte lirtheite tam tak ti chiat ani toni ti an reporta Russian sipai ten han beinat zual chu Kriveri khopui kha hania civilian infrastructure tam tak ti chiatania Kriveri khopui hi Ukraine President Volodymyr Zelensky hometown hania voinlama hian Russian sipai te hanron thok rible hlemaya drone roll tam takin bom hanron kap chuaka chung ta chu Kiev te Sami te Melnitsky le Mykolaiv biala te po bom hi apuak dur ranga Ukraine ramchunga hian hetiang tak hian engwangin nge Russian sipai te hian chiat na han thlen tir thai tin uluk takin intelligence ten han jirjui ngala tichuan Ukraine air defense system ten han dan zorwal lo khopa thok chak hypersonic Kinzal ballistic missile Russia hian an mangani ti finfia anita nizan masa baipuan thakna le voina baipuan thakna hian Ukraine rampum puitanga chuta an ramchung zat ve deuh tho chu Moscow sipai te hian Kinzal Hypersonic missile le drone tlawm tak tak mangin an tua mup reng hani BBC hian report an pek chunjom dan chuan Moscow in Russia Kursk biala Ukraine in tunhnaya ram anei nuwa an buaina chu thunun tumin theitop chuama se Kursk region a hian athunun tak tak thailowa heiwang hian athunun natur kongol samber chu Ukraine ramchunga chianarap thak tak tak thlen tir chu hanita chu thutluk na chu President Vladimir Putin hian athangta ni in handringani Russia hian Ukraine energy infrastructure chu atiratang toin abeina salhea tukin tholani jinga khan President Volodymyr Zelensky chuan khothang ram trangrol ram UK US le France ta chu andan thak danglama Ukraine sipai ten Russia ramchung thuk joka han beina turin
อันรัลถ่วมเป็กเตมันเริ่มติดตูรินฮัดิลจุยตาอันนี้ยูเครนเฮียนเวสตรันรัลถ่วมอันดอนทาร์ตจูรัสเซียรำชุงใบนาตานะมันอันพัลสกามาเซรัสเซียรำไลลีจอกทุกจอกกะใบปุยทักนาตาเนรอจวนมันอันพัลสักเหล่าอันนี้ให้วังเฮียน border region Kursk region เต Belgorod region เล่อาเชเวลเตใบนาตันเจ้ายูเครนเฮียนอันละมังเมกา President Zelensky จวนอันรำเวนหิมนจุงจังปอใส่จุยงาลิน European Air Force 10 Ukraine Air Defense อันทอปุยนิจวนนุนนตัมตักหุมหิมตูรินทิลตัมตักกันติทยังฮัติมาเซ Associated Press รีพอร์ตอันเป็กดันจวนยูเครนินอันใบใส่เล่หันงันงเฮียนเวสตรันรัมเตเฮียนอันรัลถ่วมเตรัสเซียรัมไลลีจอกใบนาตานะมันฮีอันรัมตีสักอารินอมลาวาตุนเทงะยูเครนอินโดนาบาวรอกทักดังลำตูเกมทักตูลันิเมกจู M142 ฮันตี High Mobility Artillery Rocket System HIMARS ฮีฮันียาเฮรัลถ่วมฮีอาจังขายินยูเครนเฮียนมุนครั้งครั้งรังตะกินมอเตอร์มังอินอันพุรควลจุงจุงทายาตินจูอายาปอยโมจอกจูไฮมาร์สร็อกเก็ตซิสเต็มอัตรงามิสไซล์อันกาชัวฮีอามันฮัตลมเลบการัสเซียเฮียนไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์ฮัมมังอันิปอยน์ไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์มังอายูเครนบอมดาร์เวกตูร์จวนไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์อันดาคอมนับมุนอาร์เซนัลตัจูฮารุกเดวเวกโดนาจุดยังคบะรัมดังลักาสกิริตี้เชียอินดาตูร์จวนรัสเซียเฮียนฮังอัมโดนเหลาตีฮีเวสตรันโฮไงดานอันนี้ทุ่งอันนี้ที่จวนรัสเซียนมิสไซล์ทะเลไฮมาร์ซีเตคินอันนี้จุยบกาลอนชาร์ประคัดเวเวตรังอินกาชัวเหล่านิตาสลารัสเซียอินมิสไซล์ประคัดตะกาชัวชุงเฮียนไฮมาร์สตรังเฮียนมิสไซล์สมจวงจัดกับชกมันตุรังไงอันนี้บกาที่จวนเมลตัมตะกัลลายูเครนบอร์ดาร์เลลัมปังรัสเซียรำชุงามิสไซล์กาชัวนตุระฮันบุนมุนตะจูไฮมาร์สตรังเฮียนลงมูลกไทยอันนี้บกาที่จวนจุงมุนเตอาวะมูนิจวนรัลลัตกตรังอินยูเครนเสียไปตะเฮียนอันวัชุดเชียดสักทรีนาไฮมาร์สตรังะมิสไซล์อันกาชัวตะฮีสัตเทไลท์นาวิเกชันมังอินไกรวยอันนี้ยาตาร์เกตลกต่อจูเทลไทยเราลุกังไงอันนี้บอกอันนี้ที่จวน BBC เฮียนรีพอร์ตอันเป็กชุนจอมดันจวนไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์มังเฮียนยูเครนฮีรัสเซียเฮียนอาเบยรังอินฮันริงลาวารังตะกินหุ่นไรเราเตะอินโดนังอายาฮันกิรเลงาที่จวนรัสเซียเฮียนฮาร์สัตนาฮัลโหลตงไอบกจูอัตกนนเลโดนันนี่ฮันทีที่จวนจันจินกันบวชเซลายเฮียนรัสเซียน fresh wave of deadly strike กันที่อาเฮียน The Guardian in life update นั้นในนา Grivery เล Zaporizhzhia ขบุยชูงามีผลิตดังอินนุนนาฮันจันเป็นเลโตนิตีอันรีพอร์ตารัสเซียนสิไปตะฮีที่ปุยังไม่อินฮันรอนทกันิตีนฮันสวยเดวเวการัสเซียนบอมบาร์ชวนวอร์เตฮันรอนอินโรลบกา Eagle Airfield ตะตรังอิน Tu-95MS-10 ยูเครนบอมตูรินฮันรอนทอกชัวกันิตียูเครน Air Force ตะจวนฮันเนมเฮดบกามีปุยเตฮันหิมนตุรมุนปันตูรินเชียดตีร์ฮันนียามีปุยันจีไอเลอาเฮติรัวเฮียนมุนตินมายาบอมฮันรอนพวกฮัลจุดไม่บกาคีฟรีจันชุงอาไพจวน Air Defense System เตเองมจัดมุนตัมตะกาจันขัดทิลทัวดาเบลฮันนียาเฮติไลเฮียนยูเครนแคปิตอลคีฟขบุยชุงอาจันขัดชุงอินบอมไว้ทุ่มตัลฮีอาพวกไงยังตุกังไงฮันนียามาเซมักตักไม่อินคีฟรีจัน Air Defense System ฮันดาเบลนัวยูเครนแคปิตอลรวมไปตูโดรนเตเลมิสไซล์ตะจูโนชัวฮันนียาคีฟวันบาวรกจูยูเครนสิไปเตเวนหิมนันนัวยาเอาแมกันอิตีนKiev Military Administration จวนทุชัวฮันเซียมจุยบกอันนี้รัสเซียนสิไปตะเฮียนนิจานทอตันจานดาร์สมประคัดเวลาตรังคานใบปุยทักนะฮีกริเวรีเลคีฟาอันตรนาติจวน Central Ukraine เต Eastern Region เตใบปุยทักนะฮีอันกัลปุยชุนจอมเจล่า Hotel Building เลียนตักเตอันบอมจิมานิโปเปโตรฟ Regional Governor Serhiy Lysak จวนแห่ง building จิมหน่วยเฮียนมีปุยตั้มตักจูอันละตั้งนี่อินคันทรีอารัสเซียนสิไปตะเฮียนดอร์ปรุกไล่ไม่จูอันรอนบอมเชียให้บักเฮียน high rise building อันตี building ชงสังตักไม่จูปลีไล่ไม่อันบอมจิมบกาอาเชเวลาอมคาร์อินซาเซงมันเหลาปริยัดไล่ไม่จูอาเดลบกอันนี้จันจินกันบวชใส่ไล่เฮียนอัปเดตเธอหอมเจล่า The Guardian จวนมีปัสริเวลินนุนนะฮันจันเบลโตนิตีอันรีพอร์ตบกอันนี้
Mase Khovel mun ranga indona chanchin zirbing tu the Institute for the Study of War chuan report an pek danin Moscow hian hetiang taka Ukraine ramchunga hypersonic missile le anral thuam thate an mangchun jom zelani chuan ramdang ten Russia hanbei huna ahun taka loman tur ral thuam defense industrial capacity hian atla chammai thaya tunan chetang hian nithum dangvel han chachun jomani chuan an aya ramte dai jok pon Moscow hi anrunani chuan olsam takin anbei thaidonani anti voina ringot po hian Russia hian drone le missile zarwal zat mai hakap chuak towa mithiam sang ten an thlir na hi kan hriat thiam dan tur chuan Russia hian Kinzal Hypersonic missile pakhat siam chuanan hian US dollar maktaduai somzat amanga tichuan missile pakhat siam chuana tana hansum man ringot hi India ramanga chuan chungko pakhatin din chua puiloi tham khopa sumsen tamna hani tichuan hetianga ral thuam tlawm le manto tak tak tanena Ukraine anrun mek na hian Reuters chuan Russian Defense Ministry in thuchua hansiama Donetsk region eastern Ukraine Orlivka thingtlang khuat chu Russian sipai ten anlani ti anpung zara mase hei hi the Moscow Times chuan Russia in ral thuam manto tak tak maile indona sen so sang tak manga Ukraine abeina anramla katan chuan ate lutuka ansum sen ralnen hain buk tok lawani anti heti meklai hian Ukraine sipai ten Kursk region hanlu chilchu handu tok mailawa Belgorod region lampanga anramlak chin zau hantum niin Mizo Channel Russian media chuan hanpung zara Belgorod region chunga ramrimun ni Nekhotev kale sebekinoa hindona hatleng mekani ti an reporta hei hi Kursk bialnena inri hania Russian media dang sot chuan report an pek danin sebekinoa hian inbeina alom lauti hansoi ve thunga mase Ukraine sipaita chuan Nekhotev ka ramrimun chu bei aniti anpuang ve thunga Russian sipaita chuan bei puithak na hi an beilet ve mekani ti an report bok hetianga Belgorod region mun nilai maya Ukraine sipai ten malak na thar an nei chungchanga hian Ukraine thunei tu ta chuan engma soizui na tunthleng chuan hanla nei lawa Belgorod biala governor Vyacheslav Gladkov chuan ramria thilom dan chu ahar salea mase thunun thayani tin asoya heti rol hian kanmelma ten Belgorod region bordara minlu chiltumin min beimekani hati Gladkov hian hasoi zaldan chuan darkar somni pali kalta chungkhan drone somni chung mangin hebiala hian Ukraine sipai ten beipui thak na chu annei toni hatia Russian Ministry of Defense chuan ramria thilom dan hi akhirin ahar salea kan sipai ten ruamman na siam na anthok mekani anti Russia hian ramchan bel hannei lonia hansoi mek lain Reuters News chuan report tan pek danin tukin tholeni jinga tangkhan Ukraine sipai ten Belgorod region khothang lampang chu anbeya Belgorod region chunga Nekhotev kale sebekinoa Russian checkpoint panhi chu Ukraine sipai zanga rolvel zatin anbeya drone engemozat an mangtel boka hunrei tak chung hinkana chuaka Ukraine sipai ten helai mun hilain Russia hian Belgorod region a khopani anchan belle tani anti engponi se hein dona kalmek hi anasatil tiala Russia in Ukraine ramchung han chuhrepa Ukraine sipai ten Kursk region maidu toklowin Belgorod region lama bialan zawve thung boka The Guardian le Kyiv Independent te Ukraine form ten report an pek dan chuan Russian sipai ten hypersonic missile tamtak ron mangin Shahed drone engemozat ron mangma sala heng anron manzinga Russian Kinzal Hypersonic missile za pakhat le Shahed drone somrukzat machu Ukraine air defense system ten ankap thani ti anpung jarbok ani